Feliz sábado monasca kuyamasi, kunandia kay samakuy diyapi, kayarispa kasun Dios pa kelkasqanta kicharispa. Pero invitay munayki kunandia, may pichos noqanchik kayarispa kasun kay programación Semana Santa Manta. Pastor Joel Flores Chayamon, pay parlawaspa kasun sut'ita Dios pa kelkasqanmanta, maychus kasan restaurados en Cristo nispa. Hinataq kay 27 de marzo hasta 3 de abril, kay Pastor Joel Flores noqanchikwan kanqa, chayrayku ama faltanaykichu tiyan. Kunandia devoción matutinanchik parlawasun perseverancia manta. Imaynata inventores, imayna karqa Tomás Edison, pichus ruarqa lámparas eléctricasta, chantapis inventarqa telegrafosta. Payqa ashka pacienciata, ashka perseveranciata necesitarqa. Kikinta niwanchik Diospaq qillqasqan kunandiyapi noqanchiktapaq. Chayrayku invitayki kicharinayquita kay libro de Romanos capítulo 15 versículo 4 ninkay hinata. Ñawpaqta qillqasqaqa kaqqa yachachinawanchikpaq qillqasqa karqa. Diosmanta qillqasqapi pacienciakuspa sunquchakuspataq suyakuniykichik tiyan kanaykichikpaq. Ari munasqa kuyamasi, kunandia apóstol Pablo niwanchik qanqa perseveranciawan ñawpaqman rinayki tiyan. Pero imataq perseveranciari? Perseverancia suyay, perseverancia Haski munasqa kuyamasi, ñawpaqman, tal vez kan chayay munayki o imata alcanzay munayki, pero chaypitaq ashka rumis chayasuyki, chaypitaq imapis llakiykunapis hamun. Perseveranciawanqa chayta noqanchik saltanchik, chayta noqanchik pasanchik Diospaq yanapayninwan, manaña quedakunchikchu, ima kachunpis noqanchik chayay munanchik. Chay kikin perseveranciawan noqanchik mask'anachik tiyan Jesucristo salvación ninta. Sapa día oraspa mañakuspa noqanchik kayta noqanchik ñawpaqman apay atisun. Diospaq bendición ninwan kay kunandia.